mau senram konstituensi uba olan sing sun hene kesngi habakren berkinok to khobor ula ong ba ula pha Tokit ya kejingken lo pendon kambakla ya kapisa kaba shiklur arp sanlak kabadai langba ka special rural work program arhajar arpuar arpulai second installment kabala aibor ya ka all Mausen Ram Development Council dau MLA barim ka Mausen Ram uba HM Sangplang ban sei ya katai kapisa na ka office jong video ka Mausen Ram CNRD block habakren berkilat pathai kebor uba alan sing sun uloong ba ka office memorandum na katanat Community and Rural Development ha ka khatsau tarik unailar arjar arpulai kala kdai usai ba kino ki MLA balasya rem kimla bantuklar syu ya kapisa ban pendon kam bat mauru kumu MLA bedang syusya jet umla setia ban pendon kam ya kani kapisa habadei berkejingkam jong ba HM Sangplang ba ka office memorandum ka penmi akan riu tarik unailur arjar arpusau kala peniap ya katai ka office memorandum kabalami ha ka khatsau tarik unailar arjar arpulai uba olan ulaong ba katai ka office memorandum gadai ka bapli lenti ba ki MLA bejob thamai kinyo ban pentelon ya kapisa ka basa ula peniru ya kisiti ka ba katanat kalapha syau ba unla ban pendon kam ya kani kepisah nagaleng jong niu MLA ulaong ba ula dawa ban penpai ya katai pisah namar aibor ban sayaka nda ka bale persya ya ka office memorandum ulaong ba kalong ka balengo ba syuaban mi ka office memorandum hakan riu tarik unailur arjar arpsau ba Sangplang hadin shisnam tam ba ula syarem ula aibor ban sayaka pisah wadla semla deisu MLA ngalayu ngala syusngap mata arsngileski mangi gajing batai RTI ki balalap ya gajing penon kam baklai ya ka SRWP nau MLA barim arhajar arfulai te ngalayu gajing kren jong woi na kiri ramba bularem no ha election ba Sangplang ngah gajing syang am dak matan bangan ya keren berki press te hismu le kundu efi ngahabat percaya nomor ba nakaliang jong arong ajing to ka department dengan percaya kalau ni pi kadon ka skim SRWP arhajar arfulai kaba kadi ka skim kaba rim jong MLA barim ubal syarim no kani ka pisah kadon siklur arpsanlak badja kani ka pisah kad kum ka office memorandum kaba mi ka sautrik buna agos arhajar arfulai mauru mla asyub munakam ngarong mla asyub munakam bad la kedo syang tu balada vila ayo order ro kamut pinumla asyu ban lada ka kam patri lengka pinap reform itu kisah bro ka fresh order lin naik tang lada vila ai siteng ka order ladro siteng mentangal ai order fisila kasa sasan pehojar ya ka tungisya ya ka fresh order nim syasu mentas vi ai san pehojar ladro do arsan aja teka poy hadin bularem election arsan aja pinjok ya dari fresh order nim syasu kata ka office memorandum Tega memang kalau keren saya ba laong saya tu ba sisin wat lada kakam kalau pila ai wo ordaro lada kakam kombar sedang kalau ka rupen poin not bisa kata office memorandum arjar pulai jong kasat ru agos tiangi ki ba job ro umailan la kedo saya gumne ba however if the scheme is approved by the state government in respect of the defeated MLA this cannot be requested under any circumstances ngarong ngam berkam ti Henry ke balengo kalau ba shisnem sobna hedin barem dangla ban aibor video ban penlain itu bisa ke basiklur option lak ngelor kataro kidi fresh bokoder si hajar teli kidi fresh bokoder ki bas po hajar kawi ke bamur siklur bat arspa atali ki bakhat ar hajar sans pa kawi ke bamur option lak kemud siklur option lak ay fresh bokoder ka santrik jong julai ar hajar option but hagayo osngid plywood video itu bisa kani ka puni gijing itu ti hoy ka office memorandum kami biang haus September hendri terus September hajar saw kamu do mentau September Oktober November arnaim kami ke office memorandum kami office memorandum ban kasel no ay ka office memorandum ka bamuswa ka bayangarom sya ayutirum sya naman lada kami ke office memorandum ka batmay ngarong melasyu berbenarkan itu mar balong under any circumstances this scheme cannot be recast now to MLA barem
Di hablami kini ke office memorandum utama kamu lasya yang apa ngarikas. Tenamar pelasya ngarikas kelawan ke order mata. Pi nyutri nomor. Laong yang aku ni Olan Sing Swing 25 Muslim Constitusi. Recast of SRWP scheme of MLAs who cease to be MLA. Santri nomor akhir usah. Kamu lasya yang aban penon kamu nak mengai tu bisa. Ngan penon kamu nak apa ada drol bisa. Kata mayui ke jumpa saya jumpa ini perlu honorable jangi ba dorang ba jangi ba umbala remno ba champion umba kani ka office memorandum kalau peniap itu beri ka peniap ya kau ikut mentah ka peniap ba mangir ngim la pun kam tulada kami kani memorandum matma ngiro ngim la pun kam te kami no kani office memorandum arpo hendro tring September ba ngla peniap no tu memorandum kenam mangin la ban rikas mangi te ndala peniap saya lat yang berikas ke. Tu baru ke MLA keleyo berikas. Nak itu ke belarem ke MLA. Ki MLA bedang jawab temai keleyo ben simno ai kata pesan ke MLA berem kila punun kamata. Tu nak kasi ngale undang ayo tang sti. Tengah thok siga department ban subha ban refund no itu bisa kena mengalak berikas dengan punun kama. Hane gi ngayo iba hane gi percaya omba. Nomor bala peniap no itu office memorandum. Kami usul nomor. Bali hujulai la do bisa bro. Arna show bermi kata office memorandum balik ladro pada bagala peniap. Lada kala peniap ke peniap ya ono ke peniap ya no ke peniap hi auto belarem bom disu la ebor yang batmai ban rikas skip. Marba kedi fresh book order la on pa ba. Nalar kata di fresh book order. Shisnem sok na hedin barem. Dang ebor yu mele ban ya droy bisa. Ngas nol ada ngadai officer. Kalau syutai si, watang sisi baru saya ngamla mana bos ini nol. Kata di rule. Wala dia kepisah kalau do overdrone kalau dia rekat banga ngapa overdrone ni koi ke scheme. Cia ajar tengah hapan pahen no tamang mata overdrone. Tekan ni lili ke misi tu esi jonofan. Kadi ke jimpenan kam bakal ai pisah koi ba. Ngala dep ai talk si ke government, Asia ke department investigate ban likely si ke office video ban lap ki jisha bagi di ban pahen no bisa ban pensidang ge besar. Kita buat info waktu kau. Nomor pi ngalah keren ni kelida. Ngalah kani kamdi kejing kata jungai kau nono parti. Kamdi bunga kata ega government. Kani di kam jungai part office video. Waktu itu bakal apa? Yo fikli yang kai ega government kai kejing di berparti no. Ngamdon jing di berparti kani kam jungai. Kumu legislator buat kitli ela ka konstitusi. Ngamdon jing di ya ka parti la jong lebih tu umdon parti biro nabi. This is my kene kadi tengah ke kam junga ke jingi di office video berkitu ba inbox tu telah dadan kam masa keren je ko komen tengre kene wat kena yang apa kadun ke komen ladon ngadon ben keren ni ke parti jeng BPN ngamdan wadi ke parti la jong amet ku nomor nganga kwa banong hang ni ba habang ngalong no yalam ngakren ni ke jing sisa ngangkwa ban yalam bakala ban perstu bakala ye bro piru nakale nyo pila fikula ban lab ke jing sisa kelino video, kelino director si Adis, hatu kalong em kumang keren mah, kelino itu MLA kibayayo ekanesa, kelino gino no MLA, haong sian em yo MLA bala rem bandang penuh kamsyu bisa, hakelilem sofi, ka ain kam syasyu, ka office memorandum kam syasyu yo MLA bala rem man penuh kam bisa light setang ngobong fi, badon gitu ibasateng bafil ai order basa tang siteng, bapeteng na ketua order bumla, aisen poja dang dos absan la itu, tumai mla. Tegani bango sisnam siteng hadin dang ai fresh water. Very serious. Ngakwa banong ba. Ngaju hikaya nomor badlong lidar hapo badlong nong elam public figure hako konstitusi ke state kuma masuk. Ngahapan sedang hina lejo. I have to be the agent of change. Ngahapan long ubri berperkat ban manra aging kala. I'm the warrior for corruption. Ngam setenar iya corruption. Nakata-kata kali ni gibri yung akum nong implement yang SRWP lejong ya skim lejong halajong konstitusi. Kali no kumno ngapun kamu. Ba ijahar ne FIR ne nakano kur kompinya kenang panyo apa yang tak bisa si iway pun arasan keluar. Kani ngala tho si government kalau saya ke jing tho juga. Ngalong suba kondok inquiry yaga office jing video. But balada film bakal lalong kumok lada film kumok ong manga suba ban pun final bisa. Tengah kerpat FI keli naga office video. U video ron ye thoti ke ai bakren ma.
Kali na DC, late la siya DC office, kali DC. Kalong na yung kumakarian mga. Kamu meron kag batay siya na yung batay mga. Kali no minister, he'll tell you everything. I'm not speaking a lie. I speak the plain truth. Bakit ba committee dyan ko lang? Assembly. Kani kakta ka privilege nga. Wala da nga siya aro. I'm not fit to be a leader. Nga habanjeng pemanilai po siya ikaw no gijis niyo. But nga sa perkat no ngantoy ka ega department kale. Tikbun gilat kelting nga sa perkat. Itu itu scheme. Rural walk program jeng ununo mili. Kabungiyo ar close and product names. Okay. Tegane ki jinja kalong pa. Endalaram syuaban yel election la play siklur absan la. Tegapasa siklur absan la nanti bahkan uklemio akan rokong klemio aktif. Mo play hadin ndriu jumna dalau rem election ta play next. Tegini ki scheme gilong kasyong ho mele bon patria. Ki construction ngila banai, community hall ngila banai, ki school ngila. Kino ko ki civil works ngila banai. Plus ki individual ngila banai. Tambu individual mundi men pelat ikan nyup sana ya. Laban ay khasan arpo sipo lai po so po. Kita di skim jangka special rural walk program. Kasi yung may bisa lah withdraw deh. Ya gitu. Kaditi juga ngam concern tan gile kumno ke kam no beneficiaries ngam concern manta balai bo fidro ke bisa. Klem norim fidro bisa. But balai video supply ke bisa klem norim klem dapai ya ke bom ke jimplai bom syong ke bahadin sistem sau benai le. Berkat Julai santri ke sebilau sistem sau benai tu. Idang pelai bisa. Bodoh melihat orang don bor kumno mon authorize video. Nomor basisin bola remon afi. Kemudian hoksuk penun kami bisa kuraksa. Kasyong ho mele bajok penun kami ka. Lapan jeng pencai dia melu video pat bali pelai kita bisa. Personally ngalah hot yo. Tula priang bala bakla. Tengah bamela bakla bali memang refund no yo. To ngamtip kayu ye. Nak kata dong ngasih ngathok siga department. Bahkan le. Oh ini video din ay isa. Ni video di officer agriculture. Basu in charge. Syuag MP election ki transfer no ibarim. Nomor no tu video barim no member ban sis bomlong syu emele ulong yu ban pelai ya kan bisa berdasa no. Video am kam doi ka role kam sya wa pindun kam afi. Tu olar fi kwa pangan pelai yang bisa ngan panjibin ada si lan ne director. Tu hadin lo suja menut syu. Tan lawan no video tu mahadin election MP. Tulas kai gaji stu jumut joki ngamtik bagi draw ini bisa pelai bisa. Tu nak kata ada malah thok siga department ban buat benek kan ya kam ban simok sim ban pen final kan bisa kenapa mengalak ban pentri kam nak minta jim to ba